العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga Islam, alhamdulillah, yan inisap kita niyo jaman lang taparsupuan sin guru na mulya tiap-tiap mabutin waktu besin waktu na to ini was long ta sambahayang isya yari siya bihayaon di milkato pagpatumtum sarta pengajian sa Allah subhanahu wa ta'ala dinak magpalukay tukbal ko yung guru na to kalasan wairun narwayang dayangkan Syekh Abdullah Yasin wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katawtay manghuran barhurmat, masuok malayo, amoy nagkikita programa Sinidaul Islam. Iri na isab kita niyo kaya pagbaksin mahasud si Tabaraka wa Ta'ala labayan sin television mangmayan papagbarakaton katoy sin Allah Ta'ala in mga waktu ini sartain pagkita niyo panayhog niyo amo in mahinang na to timbangan sin hinang na to marayaw inshallah adlaw kana ikabugkat sin timbangan sin tiap-tiap ang kataorin kato ay mahinang na to ibadat biidnillah subhanahu wa ta'ala. Ada po in topic na to domini inshallah amuna in yasin kita na to screen sin TV puunan sin maasyat atin buwaan para sababan mahinang sin manusia in maasyat sabab sin parkala ini maitong siya bilang siya long ta entrance sin masyat usul al-maasi uunan sin masyat long sin Imam Qayyim Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala usul al-khataya kulluha salatatun uunan sin dusah masyat katan niya hatu farkala ay tu farkala impuunan sin masyat ikaisa niya al-kibir ikarwa al-hirsu ikato al-hasad into ini amo ini puunan sin masyat in kibir amuna in takabur siya na amuin mahinang amuin asara iblis ma asarahu aw ila ma asara amuinin masi siya hihinang sin iblis la'natullah continue ini tatap hihinang niya sampai pabihaon din kasasat niya sin apo na to Adam sampai lunon in dunya ini amuna al-kibir yaon kanya in katakabur pakay niya hihinang niya in hikarwa al-hirs amuna in kaug
lando in og. Maog tuod. Iyon kay mo in makalando in og niya. In og mo amoy siya na inini in hers ini siya na amoy makagawa in apo na to Adam dayon na surga. Hawak to siya sa sin Satan. Long sin Satan kan apo na to Adam iban Hawa bang kau makakaon ha kung ang kahoy hindi na kamo makagawa din na surga sa lama-lama. Asabaw sin sin apo na to Adam iban sin Hawa kaya lupahan nila yato in panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi sila pasuukon. Hakahuy yaon. Ikatu al-hasad. Jingki. Yaon hapangatayan si manusia in jingki. Ay jingki sabi ni ihid. Siya na isa amoyin biuno sin hambuok biuno sin hambuok anak in anak sin Adam biuno ni tay manghud niya sabab sin jingki niya amuin yaon awon karayawan doon kaniya kita niya in kabayaan niya maig din hatay manghud niya sampay nabunok niya in tay manghud niya sabab sin hasad jingki. Into farkala ini puunan si maksiat, kibir, hirs, hasad. Nakabubutang siya, imbutangan ni hapangatayan katuoy. Iyon siya nakabutang hapangatayan si manusia. Iyon yung puunan niya rin doon. At iniyabang into ini, iyon hapangatayan si manusia. Dahil doon, para sa baban, makahinang siya maksiat, sulang, langgar sara, atawa hinang mangi. Paman wukiya sarra haji thalata, fakad wukiya sarra. Isiyo-siyo, kaya tamingan niya. Kaya tamingan niya, nagtaming siya kangian ini, kaya tampanan niya yung kangian, ito ini, una tuod, katampanan niya sabi yung kangian, doon kaniya, in sasad, sin Satan. In kufur, dahin hakibir, makapagkupur in manusia, walaya jawila, sabab daha, yaon in kibir hapangantayan, katakabul, waliyaju billah. Wal maasi in hinang maasiat dayin ha hirs bangya o na pangatayan niya in hirs amo in lando in og niya in ayad niya kaog niya ha uno-uno na parkala. Wal baghi wad dulm in huminang mangi atau lumanggar sara nagdaruha ka iwan pag anyaya dahin hasad sababan sin hasad yaon hapangatayan si manusia siyabot sin Ibn Qayyim Imam Ibn Qayyim rahimahullah bunatod in puunan sin maasiat kataan niya dakula niya asibi niya tu farkala daisab puunan sin maasiat katan siwu da asibi dakula maasiat yon dain hatu farkala ikaisa niya ta'alluqul qalbi bi ghairillah ti maallok in pangatayan si manusia dugaing din ha Allah ay aung pagkataallukan niya imagantong pati maallok pa dugaing din ha Allah Ta'ala in ti maallok
Yung pangatayan si manusia dugaing din ha Allah, wa sirik na ito in hukuman niya sa kuto. Na in sirik in tubtuban sin sirik, dagpakan sin sirik, gain dagpakan tubtuban sin ta'alluq bigayrillah, in pangatayan ti maalok dugaing din ha Allah Ta'ala, amuna sir sa kuto. Wayud iban mangdahi kaniya, umimbayat kaniya, maahu doon kaniya pa ilahun akhar, atin niya mangdahi kaniya pa amuin pa Tuhan, magtuhan parugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, ta'atu kuwatul gadabiyah. At niya makapagtaat siya lando ing kusog sindugal. Ini anyaya, wahiyadun, amunain anyaya, pag-anyaya, paglaog. Dagpakan ni sabsin na sabot ito, amun anyaya, ta'atu kuwatul gadabiyah. Iyaw na atin hinang kaanyayahan, al-qatl, amuna in pagbuno, atin niya, para sa baban, makabuno in manusia, papagkahin manusia. Sabab sin dugal, kalando in dugal, salta, iagad, iyang gautaan, simbaran niya, nakaagad, hadugal niya, in ang gauta, baran niya. Ikato, ta'atu kuwatus sahwaniyah. Nakapagtaat in kusog sin sahwa niya. Amatin na agad niya sa sin kusog sin hawa nafsu niya. Siya na ini al-fawahis. Pag-ianon siya hinang malumi. In dagpakan niya gaya sin hinang fawahis anasabot ito az-zina, amunain parsababad makahinang zina imanusya. Demikian benar tuod hiyang buok si mahasud si tabaraka wa ta'ala antara in sin tu sifat ini, sin tu farkala ini nasabot amuna ta'alluq al-qalbi bi ghairillah, ta'atul quwwatul ghadabiyah, ta'atu huwa as-sahwaniyah. Nahambuok hafarman sin Allah Ta'ala intu ini hafarman sin bahansut si tabarak wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban in mga sila ito wala sila mangayo dugaing din ha Allah, ay wayroon kaya taallukan sin pangatayan nila dugaing din ha Allah, pa Tuhan dugaing din ha Allah Ta'ala, wala yaktulun, wala sila nakapamuno sin ginhawa manusia, amuin hiyaram sin Allah Ta'ala malainkan in hakasabunalan, hakapatut, wala yaznun, iwan wala sila makapakay zina. Ito nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama, siyo makahinang hatu nasabot ito, ay nakakumit hatu nasabot. Atau hambuk din hatong
yalqa asam ay hati niya biya dahil larok niya in ginhabaran niya ipagbak niya na in dusa pagbak niya na in dusa ay magdusa na siya ato biya sin hilarok niyang ginhabaran niya padusa paapinar ka jahannam iban lipatun paruon kanin siksa maut hadlaw kiyama iban kakkal pa siya halawm siksa muhana ay kahinaan into na sabot yad'u ba'duha ila ba'din into na sabot ini mangdahi in kaibanan niya pakaibanan mangimbait in hambuok pahambuok in pagsirik mangdahi pa pamag-anyaya in hinang mangi pawahisa iban in pagsirik duma mangdahi pamag-anyaya iban hinang mangi pahis damikian biasin bunatod in ikhlas ka ikhlas iban panauhid yusarribuhuma an sahibihi in ka ikhlas iban panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pindahon sin dua ini dain ha tagdapon niya amato mamindahi sin manusia sin ipon yaon ha kanya in kay ikhlas iwan panauhid din ay nang mangi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika linasrifah anhu su'a wal fahsa demikian hanasabot ito in ipon manusia iyon kaning kay ikhlas iwan panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pindahon namo daing kaniya in hinang mangi iban sin fakisha amo in biya sin jina atau pag-anyaya patudyuhon namo siya dain ha papalingon siya dain ha hinang mangi sa babiyong kaniya pangatanin ikhlas iwan panauhid pa Allah innahu munalto din siya min ibadinal mukhlasin demikian in manusia bihetto vita si mahasud si tabarak wa ta'ala bilang siya rin ha ipon sin Allah ay in manusia ipon na mo ikhlas amoy niyaong kanaing ka ikhlas ay lapas na siya dahin ha hinang mangi iwan fahisha in asu hinang mangi amo na al-asako ay amoy sa lumi hinang sa ngi hinang wal fahsha az-zina amo na in zina amo biya maksud sin ayat kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha as-su'a min ashar in fahsha az-zina ay maipindahon sila maig sila dahin ha hinang parkala dua na sabot damikyan hanasabot ito in pag-anyaya kaanyayahan pag-anyaya mangdahi sa pamanusya ila syirki ila sir wal fahisha iban pahinang mangi pa inna sirka unato din pagsirik pagsakuto fa Allah adlamud zulm siya na iniin sa anyaya hinang sa anyaya hinang demikian anna al-adl at-tauhid
Unatod in sa buntul-buntul. Dain mabuntul, dain habuntul, amo na perkara tauhid. A'dal adlu at tauhid. Fal adal in kaadil, kabuntul, karinut tauhid, naglilimbang iwan sin panauhid pa Allah. Wadulmu karino asyirk, limbang niya pagsakuto. Wal fahisa in hinang mangi langgar sara tad'u ila sirki wadul, mangdahi pamanusia pamagsakuto iwan pag-anyaya, paglaog. Into ini yajurru ba'duha ila ba'din. Guyuron, tundanon in sinambuok, pahambuok. Magtundan, tiundan ni sila, ay magambit sila. Di sila agon magbutas, doon manusia. Aliyadzu billah. Ya'muru ba'duha bi ba'din. Dumaak in kaibanan niya, pakaibanan. Ay mag-support, magtawang tiyabang isa, magdaak diya aki. Demikian bayyana rahimahullah ta'ala ay Imam Ibn Qayyim rahimahullah fi asawa niya bunatod in mga rukun sin kufur, pag kufur fa Allah upat perkara. Ikaisa al-kibir, al-hasad, al-ghadab, as-sahwa. Amo na yung katakabbul, pagjingki, pagdugal, iwan, hawa nafsu. Amoy sabihin in puunan sin kufur, al-kanul al-kufr. Al-kanul kufri arba'atun. Fal-kufur, in pag-kufur, yamna'ul abdu al-inkiyad. In pag-kufur fa Allah, pagangon niya, tampanan niya in ipon, din magad. Pamagkahagad ay magad, tumundan. Magad. Magkahagad. Atau huminang. Mamaugbog. Tampanon sa babsiniyaon, waliyadzu billah, in kibir. Pangatayan si manusia. Wal hasad, mangyaon hapangatay mo in jingki. Yamna'uhu kabulun nasihati wa bajluha. Pagangon niya isab kaw dahin hatumayma sin nasihat iban sin pag patikupo amo yung pagpatihina hanasihat yaon ay pagkahagad. Atawa pagbulok binasa hapag nasihat yaon pagangon niya kaw. Di tumayma, iban di magnasihat. Atawa di magkahagad. Atawa di tumayma. Sabab sin kibir. Wal hasad. Hasad. Wal gadab in dugal yamna al-adal. Yamna'ahu al-adal. Tampanon ni sab in ipon manusia dahin hapag pabuntol kaadilan. Wasyahwa tamna'uhu at-tafarrug lil ibadah. Sebab sin syahwa, hawa nafsu si manusia, pagangon niya in manusia din at-tafarrug lil ibadah, ay doon siya magparelax ha ibadat pa Allah Ta'ala. Di ito matayma niya. Doon yung paghali-halihan niya ibadat pa Allah Ta'ala. Doon kurratul ay ni uyon niya amuin ibadah fa Allah subhanahu wa ta'ala. Faidan hadama ruknul kibir, na apabila malubo niya na, malarak niya in rukun sin katakabur, sahala alayhi al-inkiyat. Maluhay na roon hamano siya iyan in pangagad, pagkahagad. Pamaugbog.
bangit wala ron malubo mo, maig mo, dahil napangantayan mo in kibir. Waijan hadama ruknul hasada, ruknul hasadi, sahala alayhi kabulun nashi wa wajlihi. Bang isa maig na, malubong na in rukun sin, jingki, ihid, maluhay na roon kanya in tumayma sin nasihat, iban sin amoy. Kumahangad ay magpatikupo, patihina doon kanya. Waijan hadama ruknul gadab, bang isa malubo na in puunan, rukun sin pagduwal, sahala alayhi al-adla wat tawadu. Maluhay na kaniya isa in kaadilan, pagpaguntol, iwan pagpatihina, pagpatikupo, patibaba, in pangadatan. Waijan hadama ruknus sahwa, bang malubo mo, maig mo in rukun sin sahwa, pangatayan mo, hawa nafsu mo, syaitaniya au hayawaniya, sahala alayhi sabar wal afaf wal ibada. Maluhay na siya doon hamano siya in pagsabar, iwan kahanunot, iwan sin pag-ibada, pagpareyo, iwan ha ibada. Atau pag baying maapon na siya, iyon na kaning sabar, iwan baying maapon, marayaw, magmarayaw, mahanunod, iban sin ibadah. Amo ito mga umat Islam. Nasabot sin Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa jawalul jibala an amakiniha aysar min zawali hajihi arba'a amman ibtuliya biha. Laong niya. In pag-ig simbod, paglubo simbod, then butangan niya, lawi maluhay din sin pag-ig sin upat, parkala ini, hisyo-syo, amuin, tandasun kanya, tandasun siya sin Allah Ta'ala, haupatin. Ay maluhay pa in maglarak simbod, magpapad simbod, magpatag simbod, din sin pag-ig, sin upat, pakala, hapangatayan si manusia. Amin, bang yaon siya, tandasun, sin Allah, haupat, parkalay. Wala siyama, idha sarat, hayatun, rasikhatun. Lawiluwa na tood, apabila, mahinang na siya, yaon na, insipati ni kaniya, mahugot na, di maragbos na, ay yaon na kaniya in sipat hantang ini, mahugot na pangatayan niya, ay yaon na maraniya doon ginhobaran niya, doon na siya sumulig, malaggo hayan, maraniya pa malaggo, sumulig na lawiluwa, ito mahunit na siya maig, waliyadu billah. Wa malakatih wa sifatis sabita, sarta iyaon na, kaya pag milikan niya na, nagmilik na, nagbaya na noon in sipati ni, tatap na mahugot na, ginhawaran niya, ay hapangatayan niya. Painahu wala to din siya, la yastaqim, di na siya muntul, atau huminang tatap lahurun kaniya maaha sarta yaon kaniya al-amal al-battah, di na siya amoy umanggawta, di niya na ang gawtaan, hinangon yung mga amal saleh, biya amoy saruon doon atawa magtuy siya huminang, mabugat na kaniya in tumindog in huminang. Wala tuzakku nafsahu, iban di niya sutsihon in kabugatan na siya maglano, mag-ig, magsutsisin
hawa nafsu niya agin habaran niya in upat na sabot yato. Kullama ijtahada fil amal tatkala siya nagtuyo tod siya, waktu magtuyo tod siya, magluwas-lungsad siya, huminang sin Ammar Saleh sin iban afsadathu larakon siya alayhi doon kana sin upat ini. Larakon lubuhon sin upat ini. Waliyadu billah. Wa idas tahkamat hadil arba'a fil kalbi, bang siya humugot na, apabila humugot na in upat perkala yang hapangatayan si manusia, ra'athul batila fi suratil haq, in pangita niya sin kabatalan dagbos kasabunnalan. Pangita niya sin kabatalan atin niya kasabunnalan. Wal haqqu fi suratil batil, in kasabunnalan in pangita niya dagbos kabatalan. Wal ma'ruf fi suratil munkar, in hinang marayaw pangita niya dagbos hinang munkar langgar sara. Wal munkar fi suratil ma'ruf, in hinang langgar sara hinang langgar sara in pangita niya hinang marayaw daakan. Wa qarwat minhu dunya wa ba'udat minhu al-akhirah, masuok kaniya in dunya, malayo kaniya in adlaw akhirah. Amay ito mga barhunmat nagdurungong aparihalan sin puunan si maasiat. Iyon ha atau sifat na sabot ang pangantayan si manusia. Aksamul maasi, yato puunan guwaan si maasiat. Ginisan niya isa in mga dusa na bahagi pa upat kabahagi. In bahagi panagnaan ad-junub al-mulkiyah. Ad-junub al-mulkiyah. In dusa lang niya mulkiyah ay yaon piyamilikan niya, ipagbayaan niya. Wahiya in siya ini ay yata'at al-insan ma la yuslah lahu min sifatir rububiyah. Biasin in dusa mulkiyah, al-mulkiyah siya na amuin hinangon si manusia, in hinangon si manusia, in kabayaan si manusia, taymaon si manusia, amuin mala yasluh lahu, amuin bukon hikarayaw kaniya. Bukon hikarayaw kaniya, din hamanga sifat iyaon rububiyah. Din hamanga sifat niya ar-rububiyah. Sa kaula-ula, iyaon kaniya kawaon yung sifat rububiyah. Sin Allah subhanahu wa ta'ala ay tunggal ng papanjari, tunggal magdirihil riziki iwan dumihil kamatay iwan kawuhi si manusia. Biasin al-udma kal-udmati, amin wal kibriya, sifat rububiyah amin sa laggo-laggo, ang laggo atawa al-kibriya iyon kaniyain pagtakabur, kibir, pagkawasa, wal jabarut iwan panglugmo, wal kahar pangdaog, wal ulu iwan si mataas, istibadul khalq ayon kanin banyagaon ipunun niya imanusya, wanahwi dhalik iwan
duwaing farin hanasabot ito. Ito, mga masyat, junub, dusa, mulkiya yan. Ikaruan niya, bahagian si masyat, at dunub syaitaniya, dusa, aon pagkasaitan niya. Junub as syaitaniya. Biasin, dusa amuin, yatasabbahul insan, sumibo imano siya, dumagbus hamano siya, syaitan, hahinang sin syaitan, kakahinang sin syaitan. Patasabbu bis syaitan, na in, pag sumibo ha syaitan, doon ha hasad, bangyaong kayo mo in jingki ha pangatayan. Wal bagay, iwan sin pag daruhaka, pag bulaog, pag masyat, wal gish, pag akal, wal gil, pag dugal, pag bunsi, atay manghud, Muslim. Wal khida, iwan sin pagtipo, pangakal, ang makar, wal amro bil maasi, iwan sin dumaak kau pa magmaasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Wa tahsinuha, iwan sin piarayaw mo, piagmarayaw mo in maasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay marayaw ha pangatayan mo, marayaw pangatod mo. Wan nahi an taatillah, manglang dosa, syaitaniya, manglang kau pagtaat pa Allah, ay hatin sumibo ka syaitan, inhinangin ini. Wal ibtida fid din, ima mag-imbento kau, haaga man sin Allah, magganap kau, maghinang-hinang kau, tungod pag-ibadat, pag-akhirat, biyasin pag-jikir, pag-duaa, pag-ibadat, pag-tasbih, waddawa ilal bid'a waddalal, iwan manawag-tawag pa magbidaa, iwan sin pakalaungan. Manawag-tawag kau pa maghinang-hinang, magganap-ganap, mag-imbento haaga masin Allah, iwan pakalaungan. In bahagian ini balil kisim, yali kisim al-awwal, sumunod siya bahagian panagnaan fil mafsada, hakangian niya. In kanat mafsadatu duna siya rin kaaunan sin kangian niya, dugaig din ha panagnaan sa sibo sila. Amoy ito mga umat Islam, duwara kuman at ikato bahagi ni siyan sin masyat ad-dunub as-sab'iyah, dusa sab'iyah, ay dusa bisin hinang amuin hayop, mangangaon, mangutkot. Siya na amuin sumibo imano siya, hahinang niya as-siba, amuin mangutkot, biyasin mga lion, tiger, halom sin gulangan niyo. Siya na dusa udwan, dusa siya sin pagpuntara, pagsatro, siya troe, pagbantabiyantahi, wal gadab, pagdugal, safakod dima, pag-asag dugo, wa tawsibu alal duafa wal ajijin, iban sin panglunggo mo ha mga sila, malamma, iban sindi makagaus, yatawalladu min hadal kisib, gumwa din habagian sindusa ini anwa ajal now, ginisan sin kangian sin manusia, anwa ulinsan, amulong ni ada na ulinsan, ay ginisan ni ka binsa na ikamudarat pa bangsa manusia.
wal jar'atu ala dhulm iwansin pa huminang pa anyaya iwansin wal udwan iwansin pag amo in satro siatro atau pagbantabiantan. Hikatu dosa kaupat afwan ad-dunub al-bahimiyah, dosa sumibo habinatang. At biasin siya na dosa amuin sumibo imano siya hahinang sin binatang. Fi'luha al-bahaim. Kakahinang niya biasin hayop binatang. Misal biasin kangian. Wal hirs kaog kalandrin og maog todon hatumunay sin sahwa. Jagahan niya tod in biarin ka tunay sin nafsu niya, sin tiyan niya, iwan sin aurat niya. Amurin in jagahan niya to, dang biarin kakansub sin tiyan niya, iwan sin nafsu niya, iwan sin tiyan niya, iwan sin aura niya. Biarin ka awali ajubillah kahinang niya dosa ay zina. Dahil doon kanya dosa yung tawala na zina, gumawa dahil doon in pag-zina. Wasarika, pagtakaw. Wa atlu amwal al-yatama, kumaon alta sin anak ilo. Wal bukhul, gumawa rin doon kanya in kaikot. Iwan sin dugaing niya pa. In bahagian ini sa taod-taod dosa aksar junubul khalq at dahil niya ini kaupat bahagian sin maasiat dahil amoy kamatauran dosa sin manusia maita li ajazihim anid dunubil mulkiyah sabab sin bang sila malam madi makahinang sin dosa hampanagnaan mulkiyah iwan sin sabaiyah dahil ha bahagian ini yadkhuluna ila sa'il al-aqsam. So, makasud da sila pakatan bahagian si maasiat wa huwa yajurruhum ilayha bijimam in siya tundanon da sila guyron da sila maon pa katan ginisan do sana sabot kito biya sim pagtundan sin unta ha lubid niya hukot niya atawa kura yo. Murah-murahan mga barhurmat tob-tob dito na sa dain patumtom na mo domini magmayan pagbarakat kato min Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah yanto na isabi na pengajian sin kita ni na hampit na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na saja ya nasin kabiaksahan in kami tumukbal muna pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala serta amoy in salam doa pang mga katautay manghuran hauno na rin ay bayang sila nakabutang murah-murahan in kita ni udilan sin Allah ta'ala sihat marayaw serta lang ta sin pamaranan amoy in makulasog lang tahiminang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na panghindo asing kami murah-murahan na waktu kain na yadto nakakawa kita niyo nakapusok sin sarayaw-rayaw din ang mga panghindo impunan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala piyataran sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itukbal na mo sa salam-salaman mo kanyang batantan hauno na kamong pinaybayan nakatampat ang mayan launta ini giyanapan pa sin Allah ta'ala yung mga pumumuran sin kamukatan supaya amoy in matao din mahampit na to dahil ang mga puon-puonan sin kita niyo dahon pakadalag niya insyaAllah ta'ala. Ibalik ko pa guru na to mundia in microphone magkhatam sin pengajian na to waktu ibalik ko pa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'd.
اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.